home. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star, the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley, the bright and morning star, the fairest of 10,000 to my soul. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, oh Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Here at HBBC, our priority is for you to be blessed by God's message. Next is your safety. Thus, we request all attendees to remain alert and note the following safety reminders. When you
Amen. Amen. Imbag nga malem tayo kakabsat. Agtudtudon sa pelang intarwar kakabsat. Amen. Parabor iti apo kakabsat na napigsan iti intudo na tatay malem kakabsat. Agyaman tayo iti apo kadeti nga malem ken aldaw. Praise God kakabsat. Deti iti muna nga Sunday iti bulan iti Abril kakabsat. Good to see every one of you this afternoon joining us to serve and praise God this afternoon, kakabsat. So let us all stand as we praise the Lord in singing, kakabsat, for His goodness and mercy towards us. Let's sing the song, Living by Faith, kakabsat. Are you ready to sing? Maturog kay Belang. Are you ready? Yeah. Amen. Praise God. Napigpig sabi nga amen. Amen? Yeah. Kasta di Kristiyano nga si Bibiyag. Amen? Let's sing that first verse. Sing. I care not today what tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth forever everything. I know all of Mary is made. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. Second verse. Tempests may blow and the storm clouds rise, obscuring the brightness of light. I never alarm at the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arms, I'm living by faith and feel no alarm. I know that He safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I then care though the tempest may blow, if Jesus walk close to His side? Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day. Our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. Amen. Praise God for the message of that song, kakabsat. Amen. Our second song this afternoon, Revive Us Again, kakabsat. First verse, sang. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah.
ako maiti kararag iti puso tayo kakabsat. Amen? Praise God. Our next song, Victory in Jesus kakabsat. Amen. I heard an old story how a Savior came from glory. Amen? Amen. The first verse saying, I heard an old story how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me where I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory within the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing blood revealing, how he made the lame to walk again, and caused the light to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me where I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story, and some sweet thing I'll sing of them, the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me where I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. All glory to God. Our last song, In the Sweet By and By, kakabsat. And the first verse, there's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling
Kita tayo ito, Jay kakabsat. Jay nasamit nga bye-bye. Amen. Praise God. But anyway, let me call on Preacher Erwin to give us a Bible reading and prayer this afternoon. Amen. Praise the Lord. Blessed to see another month. Amen. Ang kinaraksa kakabsat. Nadano natin man iti bulan ti Abril. What a blessing. Perming impig sana ti tuti tatay. Mo ikat nag 12 hours nagdirabi kakabsat at the military charter. Kahit puyat, as a Christian, dapat mag-church pa rin. Amen? Amen? Amen. Permi nga na, baring ko asak tati impig, sana tudo kabsat. Nalagip ko bilag mi nga irik. Kakana pa minak akas kini, bagot ko kabsat. No, I'm just kidding. I want bilag tirik dito brother. Let's welcome Brother Daryl to Hawaii. Amen? Among tibyak dito Hawaii, Brother Daryl, mariknam to dito, makikigtot ka, dito masasyak ka. Siyak aglaba, siyak aginaw, siyak agitulod, siyak amin ka, siyak amin. I'm just kidding ka, naraksak dito Hawaii, lalo no, adati apo itibyak mo. Amen? Kung nada narigat tibyak ti Hawaii ngem, narigrigat no man ti apo, itibyak mo dito Hawaii kapsa. Dapat balanse. Amen? Malagip ko iti istorya nga permiti diti malagip ko iti istorya kapsa mapukpukaw ni bakot ko ngunana sir ngunana bangko dito saan nga police station ngunana pasensya kayon ma'am sir di sobra tragsak ko gadyak pay amot pang istorya akon ngunana. But praise God tayo nga Domingo ka tante nga mapukpukaw. Amen? As a Christian, masapol ti Apo, masarakan na tayo, iti balay na iti Domingo. Amen? What a blessing. Open your Bible in the book of Matthew, kakabsat. The devotion to be God. Matthew chapter 21. Beginning from verse 12, aging ganat 17, kakabsat. Matthew 21. Semana Santa ngamin man ang kabsat. Iti ko na, di Katoliko nga Domingo Ramos, no basam yun unana. But we go to verse 12 kakabsat down to verse 17. Nakita yung kabsat? Amen? Basag tilukano na kabsat tapno maawatan tayo. Isurot yun digiti matayo kabsat, iti pa nagbasa. Verse 12. Kasi iti ko na iti nasantuan nga Biblia. Ket simrek ni Jesus iti templo ti Diyos. Ket pinarwar na dagiti su amin nga aglaklako. Ken aggatgatang ijay templo. Ket tinwang na dagiti lamisaan, dagiti agsuksukat, ipirak, ken dagiti tugtugaw, dagiti aglaklako, kadagiti kalapati. Ket kunana kadakwada, adda anay surat, ti balay ko maawagan to iti balay ti kararan, ngem da kayo inaramid yung rukib dagiti mannanakaw. Ket dagiti bulbulsek ken pilpilay, imay da kengkwana, ijay templo, ket pinaimbag na ida. Ket idi nakita dagiti panguluwen, dagiti papadi, ken dagiti eskriba, dagiti nakaskas daw nga banbanag nga inararamid na, ken dagiti ubing amang ipukpukkaw ijay templo akong kunada, Hosana iti anak ni David, napaluksaw dalaunay. Ket kinunada keng kuana, mangigmo ti sawsawen dagitoy. Kuna kadakwada ni Jesus, when uray kaano, saan nyo aya nabasa daytoy, itingiwat dagiti maladaga ken dagiti agsususo, inan anay mo ti panakaidayaw. Ket pinanawan na ida, ket napan itirwar ti ili, aging ijay Betanya, ket nagyan sa jay. What a blessing. Amen? Agkararak tayo kabsat. Let's pray. Agdumog tayo, agkirim tayo. Amaming nga nainlangitan, Diyos nga si bibiyag, naindaklan ken manakabalin amin. Apo, madaydayaw ka, madaydayaw itinagan mo. Dear God, thank you for today's scripture reading. Dua apo nga banag iti impakita iti saom kada kami. Umuna apo, the passage has something to say about children. Ngay idisimurak na apo Jesus iti templo, at tuy dagito bingwa po, napuan tirag o ken ragsak, nga nangitay dayaw ken kuana, impukpukaw da Hosana to the Son of David.
Ngayon itirigat na apo, iti nakita dagito nga papadi, anyan nga luksaw da apo, kadagito nga ubing nga naramid da. Lord, its children apo is not a curse to be endured. They're a blessing to be enjoyed. And as a church apo, we are so blessed for all the little ones around here. Umadadon apo, dagito bingni, dumagdakkel mat apo, iti kagimungan apo iti iglesia ti Hawaii. Ket Lord, uri pay apo iti ubing, ada apo iti kalintegan na, nga apo nga mga daydayaw apo iti napatiganagan mo. And as a parents, O Lord, nagyamang kami tada dito nga kagimungan apo Diyos that we can usher them in the church. But mainly apo as a parents, it's our responsible to evangelize them apo. It's our responsible to educate them. Kadagiti na Diyosan apo nga banbanag. Itulungan na kami apo Diyos tapnon iti kinaubing da, iti panagdakkel da apo. Just like these little ones, pukpukaw dan tumut apo, may daydayaw tinapatigganagan mo. Ikadwa po Diyos, the passage has something to say about the Savior, the Lord Jesus Christ. His invitation for us to look upon Him and to see Him for who He is in our life, Apo. Bigbigin mo, Apo Diyos, ti lubong tumakdaka sa kastiya sidig mo, na po na po ti kinarugit. At dagiti kanito, Apo, nga may galis kami. At dagiti kanito, Apo, nga ma-distract kami. Iti attention mi apo king ka. At dagiti kanito nga mapukaw apo. Iti aglamiis ken maya dayo apo iti puso rik na ken panunot mi. Ngem apo Diyos, tulungan na kami nga akas anak mo. Siya ka di apo Diyos ti kitaan mi ken bigbigin mi apo Diyos. Ket maramidi mi dagitoy kun iting kam nabasa, we are like those little children, those little ones apo. Nga napuan rag-o ken ragsak iti presensya mapo. Ikararag mi apo nang kumalang apo nga increase our faith. Udiket ada kumlata apo Diyos di childlike faith apo. Nga kada kami apo. Alawin apo Diyos, thank you unay diti nga sa ket dakkel nga pamalagip kada kami as a parents and as a child of God apo to look upon you, the author and finisher of our faith. Apo Diyos akas agtultuli kami nga umasadig iti trono iti parabor mo, agpakumbaba kami apo nga dumawat ti pamakawangking ka. Bigbigin mi apo Diyos, adu iti nagbasulan mi. Iti matang mo, panagsao, panagpanunot, panagaramit, ken panagrikna. Pangasim ka ti apo, dalusan, ken pakawanan na kami. Tapnon di kasta digiti nga bibiyang mi apo, kat nabangluda, na may datag apo, mo may agserbi ken nagdayaw ken kaita nga malong. Apo Diyos, sagyamang kami ti kinaimbag mo, baro nga aldaw, baro nga bulan, baro nga parabor a panagtitipon, panagkakadwa ken panagmaymaysa, nagiti anak mo, timpay mo manin apo Diyos, tapos mo may agrogbab pinagdayaw itinagan mo. Lawin na po, idanon mi diti nga serbisyo mi nga malam, ket siya ka di apo Diyos ti mangipay, ti balegi, ragsak apo, ken nabunga apo nga serbisyo. Ket alawan, siya ka di apo ti may daydayaw, ket dawati mi ti panakabalin ti Santo Espiritu nga iso apo, iti mangiturong, ken mangidanan kada kami. Ken tulungan ma po ti pastor mi, agsao ka kada kami manipot king kuana. And thank you Lord, iti mensahe manun, nging kabil mo ti kong kanti puso na, and what a blessing Lord, nga manggagami manin apo, ti kanasirip, ti adipin mo, nga nagkapuking ka. Anawin na po Diyos, paksyatem ti jablo, ket kwam ti glory ken panakaidayaw. Amen, di ganito watin mi tinapatiganagan na puming Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated, kakabsat. Nagragsakin kakabsat, tanapno diti sanctuary, tamalom. Amen. Hanga ti ragsak agapu ti presensya taong umnumang pekasta sa balitrik na nanganap no tayo. Amen? Nagadu tayo kakabsat. Praise the Lord. Adanag ijilikod tatay. Hanga umabot ti sound ijilikod gapu ti kaado ti samo kakabsat. But may i-adjust tayo mutkit di. Amen? Praise the Lord. Acknowledge ni Preacher Erwin Tatayan, ni Manong Daryl, ni Cyril kakabsat. Praise the Lord. They arrived safely yesterday. I want to point out kakabsat because this is a big change. Amen? Dumdum gagimot lang.
nasapa nga sumangput Philippine Airline dito airport nga kabsat. Kung kunana that tayo, kunana di ticket me 9:50 nga sumangput, 8:30 nag-landing di aeroplano. Doray kanyami, di manong nabigla nagbut idi. Anantisiparak no kasanod pinagturo ko before ak mapanog barang. Praise the Lord ta nasapa nagsimangput. Tinagbaliw ngamin kakabsat di Manila hang sa nag-change di terminal, di kita padak nga nag-awid lately, di ba? Ag-shuttle ka mapanji bangir. I think that is a good thing. Doray ko nam nga maantala ka ba si taghakar? Imagine, 2 hours ka ma-save mo. That's a lot of time. So praise God, first of all, for the safe arrival of Manong Darrell and Cyril. But we welcome him into our family, church family. Amen? Amen. Kastin message ko, hang ko amo na di main group chat, uno ti men's group chat. It is a privilege to see our church family growing, but we also need to acknowledge that it is a responsibility. Amen? On that note, pagtutungtungan tayo damdama, ta umakarda ka no dama nung Darrell tunubigat, tapno matulungan tayong agiyakarda. Amen? Ni Ernalat nag-amen ka kabisat, din sa Erna ka dok, tumulong tubigat. Amen? Amen. No nag-amen kayo, dapat at dati amin tunubigat, mapan makipagyakar. Amen. Praise God. Also, we have a guest from Norway. Amen? Return visitor all the way from Norway. We have Janelle with us this afternoon. Praise God. Nagpinda sa napapalad na kasi siguro, Jaya. Imbagam nagpahaway ka? Han, kumadi-ading ko, pagkitang tulad ta, di kasi pictures mo na ya. Oo, na napapalad na ka, di kasi taga J Norway. Di picnic ka niya, da J kakabsat, doray winter, mapa nagtuno-tuno ije bye-bye. Yeah, doray ka nga nalamis. I don't know, when I went there, my friend said, oh, let's go have a picnic. Kung ako naglami is winter, na nga picnic kat na sa wundo, kung kunak. We drove for 2 hours outside the city just to find this empty space. Nagarami that fire and then nagtuno-tuno kami, mesa oras. Then we drove back home 2 hours. I guess that was a picnic for them. At talaga nga picnic iti island ti Hawaii ti Mayan ni Janelle. Praise God, nakasubli. We also have Ate Luisa from the Big Island and Auntie Lita. Auntie, kano kasi mangpot? Kano ka nakasubli? February? Oh, sumot lang hanggang nakita, J. 4 din. Kasi before kami nag-awid, nakita ka, J. Church, J. live stream. Wow, nakita ka. So, the first time, J. sarsarakin ka, nagsubli ka, maggaya, man. Sumot laang. Praise God na nakasubli ka ti beautiful island ti Hawaii. Ante, umubibingkan di, pintas ti sabong itigid di. Sa bali ti lang naman ti, umubing ka. Amen. Praise God. Sino pa ti bisita tayo dito, yung na bayag nga ti nagkita nawanan. Amen. Good to see you all. On Zoom, we have Tita Teresa, awan ni Tito Moses ta nagubra ka no. At ag birthday kana di ko ng Tita Teresa, ag birthday tong bigat, and then anniversary the birthday na tong bigat. Ni Tito Moses ta ag birthday tita. And then anniversary da tong April 5. Sino ag birthday ti Abril kakabsat? Ay ni Tata Rohel ag birthday kano tata? April 10. Apo, na sino pa eh? Ni Tita Grace. Ay, wala dato. Dati kalendaryo ag 45 ni Tita Grace. Ayun, kung kasaraka ko. Grace Aseret's 45th birthday. Kung ano. So, no, April 4 ni Tita Grace. Oh, amen. Praise God. Sino pa kakabsat? Ay, ni bagak mo, Jay, tawon ni Tita Grace. Hang ko mo din, ang accurate year na. Sino pa ag birthday kakabsat? Awanan, anniversary, sinunod ag anniversary iti Abril. Awan, sinut si manglad ti Hawaii ti Abril, ni Manong Darrell o ni Tita Teresa anniversary. Laglagi po Manong, that's one thing to remember, no, kaano kasi mangput ti Hawaii, amen? Sa baling nga pamendisyon, favor nga nagputi apo deta. Awan si mangput Hawaii ti Abril, da kayo? Sika lang. Ni Everlyn, praise God for that one. I'm gonna ask Pastor Pruvi to pray for you guys later on, but for now, I'm gonna acknowledge all on Zoom. Brian, nasapa nga nag-notify kanya tate email. Arnold Galam is trying to join your Zoom meeting. Praise God, Brian.
and Richie are now at home. They delivered the healthy baby boy last Tuesday around 5 p.m. Nakaawid na idi Friday. Healthy baby, healthy mommy, and they're recovering at home. At mapadasan dati napaot nga pinagpuypuyat itatana ya. So nagkanyadagat, welcome to parenthood. Amen? Praise God. Sino da pa? I think that's Tita Helen on Zoom. Hello, Tita. Malagip ko dati picture na lang ati background na. Hello, Tita, from Maui. And we have Sister Marivic and their baby girl on Zoom. And in Bacara, we have Ma'am Cora. Pastor June is in the back, I believe. Ay, Pastor Provi, di ay position ni Pastor June di kami. Pastor Provi is in the back. And sino pa ijay. Adada di kiti kakabsat nga sadan tulang maka-join to no madamati mensahen kakabsat. So we will acknowledge more of them later on. Anyway, sino kada kayo ti nabigla ka dito pinagtudo na pa itate aside from Manong Erwin? Ha? Napintas ta na ito, doon na basit na medyo bumarbarat panahon kakabsat, amen? Yesterday, nakakulkulumi di Eva Beach, nagmalmalum na ka, nagururay ititudo di Eva Beach, ngam hampulus nagtudo kakabsat. Tati bigat, nakulum manin kang nagtudo. Hati kung kunakam kitam tatay, after lunch, nagtudo matlaang, amen? Showers of blessing. Praise God. Dawating nga rin tumagdir tayo. Let's sing our Ilocano welcome song and then welcome to the family afterwards. Let's feel free to go around and shake hands one with another, especially our new member to the family. Ready, sing. Naragsak ka kita, nga dimbaray ka, hintay panagdayaw, kening Yesu Kristo, idawat ko na po, para burnaken ka, ken marik nang kumati ayat tiyama. Kan ka agpangadwain ka kumablaaw, ipukaw mo't amen makipagkararag, isagot ti Apo, ketalat kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapo. Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. You may be seated, kakabsat. Praise God. Several announcements, kakabsat. Bay kumalipatan. Asisita nga ibagakon, tapnohan kung tumalipatan. Amen? Umuyo ti lumakay. Sa bali ti acceptar na nga lumakay. Sa bali ti obvious nga lumakay. Sa bali ti pumurpuraw ti buok na nga lumakay. Doon nga klase lumakay, kakabsat. Anyaman nga rason na pipiibagakon sakbay malipata. Amen? Pastor Pruvi and Mom Kay and I think Kion will be having their biometrics done tomorrow. At least for us Monday, but in the Philippines Tuesday. Nag-apply da for visa to go to Australia.
for primarily the ministry. Anything that the pastor does is primarily for the work of the Lord. Secondly, tapno makita na mo timakon ko ng Australia. Amen? Sino kada kayo nakapan Australia? Down under, kakabsat. Yeah? It's okay. Ahon unay mamisan nyo, kakabsat. At tidog nga biyahe, ba silang makita jay. Nonetheless, mapan ni Pastor Provita, nasisita nga mapan kakabsat, digite kakabsat te ijay, although padatay nga ni isalakan, inakseptar tayo nga pamilya tayo iti HBBC, officially, handa pa nga na baptizan kakabsat. So Pastor Provy needs to go there, baptize them, and then organize the outreach tayo di Australia, kat prayerfully, may training da, kan may sagana da for the furtherance of the gospel in there. Amen? So same plan, same setup as in Hong Kong. Papan ni Pastor Provy, gather da one place, invite their friends. Actually, di Australia, dakdakil da grupo ng Hong Kong kakabsat. Kung na kanya na, baka naraklakan tupit, gastos yun. Di Australia, tanong yun na, di rinentaan na nga basit nga place, di Hong Kong kakabsat. But I'm mentioning this because we need to not just pray, but also prepare. Amen? Kat i-mention ko kung Pastor Provy, the Lord allows, HBBC Waipahu will again sponsor the event place nga papananda to numapan Australia. Amen? Amen. Basit lang di ata kakabsat no iti apo. Amen? Instrumento te lang no lakad diag paramat tayo. Napi may sibag akon. This coming Friday, I believe in the Philippines, Thursday for us. I know that many of us are anticipating that we'll have a service this Friday. However, we will not have a service this Friday. But you are free to join the service in Bacara. In the morning, it will be a youth fellowship as announced by our pastor from 9 a.m. till midday. And then lunch. And then in the afternoon, I think starting 1 p.m. Ano oras nila ko ito? Di Jayan, Tita Minda. 7 tilo ka Tita Jayan. 7 p.m. Thursday, day jay tunti service tayo para iti Biyernes Santo nga ko nadaghabsat. Remember now, ano DJ Ket kung ibaga ka dito nga puntusan, the reason why we gather as a church is not only because of the birth of Jesus Christ. Yeah, you know, this world makes a big deal. I mean, it is a big deal when Jesus Christ was born, amen? But that's not the entirety to the story. He died, and that's not also the entire story. The most important part is He resurrected. Amen? But although we're not certain as to what part of the year that happened, let us take that opportunity, that privilege to celebrate our salvation. Amen? So this coming Thursday, we won't have a service on Friday, but we will join the service in Bacara this coming Thursday night. Nang runa tarabi, kakabsahat. Amen? 7 p.m. Sino kayo agubra to no Thursday night? Saksa agubra Thursday night. Oh, you're working. Oh, ni Manong Erwin, pangrabi nga padak kakabsat. Kung manayunan kami man nga pangrabi agubra, ni Sister Margie, pangrabi manin kakabsat. She will be starting her work tomorrow. Deji may sagayam kaya sa pula ko i-announce. Praise the Lord. Answered prayer. Yung karkararag tayo nga maadaan trabaho ni Sis Margie. Amen? Kat mangrugi isuna, ijay, Palimomi, same unit as Sister Badet kakabsat. Ag-opposite na lang iti schedule. Kararag tayo ti transition na. Because I know it will be an adjustment for her as she lives at home, their baby, Zamira. And also a change in pace kakabsat. Sumrik isuna iti acute care from long-term care. So ikarkararag tayo isuna. Amen? And then, ikararag tayo, day dimbagak idi Wednesday kakabsat. Oh, praise the Lord. They had a wonderful inauguration. I will let Pastor Provy give the update on the event in Dingras yesterday. But prayer, ikararag tayo kakabsat na right nga announce ni Pastor Provy, excited na ka dito yung event nga da partek. Siyempre, ti pagka-excite ti da partem, hanggang ti awang partem, di nga men? Right kayo, bagay ni Pastor Provy, DJ, April 16 event, idi kalmang ka, namot in-announce kakabsat. Numampay kasta, amok malagip na ito nga i-announce. April 16, dito Sunday afternoon about the wellness seminar. Kaya hanlo nga para kanya, the Pilipinas para kanya, tipay DJ kakabsat, medical emergencies or crises that we need to be aware of and how to prevent them.
As we are always taught and reminded how to properly steward God's resource, we sometimes forget that our health is a part of that. Amen? Narigat no te, adakan to ospital ng umimi, bisbisit haon ka kabsat. Dapat preventaran tayo di jay. Amen? So ikarkararag tayo di jay. April 16, Sunday afternoon, 2:30. Maramat tupay nga pag-share gospel kasi agayab dan to, digiti family, friends, digiti kakabsat, EJ Pilipinas, palubos ti Apo. No 2:30 da jay, 8:30 tayo lukwad to iti rabi. Sunday da, Saturday tayo. Amen? Amen? Amen. Another, last one, I promise, last one. Sinuthaan pa nga naka-file ti tax na. Nay, Kitahin kayo, di kita hang kupin file ti tax na pe. Kasla sigurado kayo. Hang kupin file, di kita tax yo. Ipalpalagip ko lang kakabsat kasi Abril na. Dadapihan ko in file kasi ada di kita forms ng orayag pe lang ang sayang ang kumi-maximize DJ tax yo. I just wanted to remind you, malpas man ng tax season, kit nagdel-delay kayo, kaputa da bayadan nyo, ay, nung malagpasan kay J deadline, dak-dakil tuman ti bayadan yun. So, ag-shake ti ulo ni Tita Minda kakabsat. Ha? Also, Abrilon kakabsat, adu dati agawid, sinuda di kiti agbiyahe ti Abril ngagpa-Pilipinas. Hangkay sa akin, excited, kararag ko, may cancel ta flight, yo, ala. Ni Tita Minda, ni Tita Grace, ni Lisa, si Kape, Aimee. Ni Aimee, sinuda pa'y kakabsat, nagpa-Pilipinas. Oo, na yung kabarbaraan na, agpisagaan na kayo ti halo-halo, jay kakabsat. Amen? No kasapulan nyo titulong, kailata G-Church, gorderte man halo-halo ko na yo. May raman da amin loko. Ay, Chow King, pa-deliver kayo. J-Church, naragragsak mga halo-halo na adukadwam kakabsat. Na imas lo kwatraman na dita. Naliday timang mga kag-solo halo-halo. Naragragsak no ado. Amen? Just a reminder kakabsat. Anyway, before we move on, iti pala dinggin, buyaon, iti choir, ije bakara kakabsat. Thank you.
Never know or understand just what you see in me. My mind is amazed to think your plan includes before eternity. It must be love. It must be love. In spite of who I am, you still came to where I was. Although my life is torn and scarred, there's room for me inside your heart. I find no other reason but this one. It must be love. You keep turning my curses into blessings, That's your love and nothing else. forgiving my sin and then forgetting. That's your love and nothing else. I never know or understand just what you see in me. For every good and perfect gift,
God. Nagpintas nga buhay-buhayan nga kabsat. Amen? Nagpintas pa iti acoustics na. Permi nga, back in the day, hanak mo't nga lakay ori, bagpagtating nga lakay ako na, those kind of music, I was just imagining to hear from our church kakabsat, but now it's actually live. At some point, hindi nag-perform ti choir because we had no stable internet or even audio, naka-record. But all those things that you heard, those are all live performances in Bakarakit. Talaga nga, pang world-class ti music tayo. Amen? All for the glory of God. Praise God. Katsag pa nga ipasak kin Pastor Provit yung microphone kakabsat, adamot pang laban tayo ti Hawaii. Amen? No pressure kakabsat. Amen? Adamot pang laban tayo dito yung Hawaii. Amen? Haya bakaroon ni Brother Florante kini Sister Jaline. Amen. Yeah, di ko ti pang laban ti Hawaii kakabsat. Amen? No pressure. Yan o sa rin niya. Titilatan ako. Yung bag nga malam tayo kapsat.
Amen. Praise God. Muyo adud pagyamanan launan ni Brother Florante. Iso nga give thanks tinapili na nga kantahan ni Tata Kakabsat. Amen. Tinubigat mangrugi ije baro nga trabaho na. Aksesarunod di pamendisyon na Kakabsat. Amen. Sumangpit ni Tata Rohel, sumangpit ni Auntie, naganak ni Sister Jeline. Tata baro man ti trabaho na nagadu Kakabsat. Talaga pagyaman lang iti apo. Praise God. Ipasak nga ro din Kakabsat, yung microphone kan Pastor Pruvi J. Bakara. Praise the Lord. Maka-bless, encourage, kan maka-inspire tiyagdengag kadigidi kang kanta. For several reasons. Nagpibintas ti mensahe digidi nga kanta. Amen? Hamu masarakan ti lubong, digidi nga kang kanta. Hamu pulos nga maala deta kadagiti radyo. No, they get, these are wonderful spiritual songs. Secondly, makabendisyon iti panakakanta na, the way it was sung. And you know, a lot of preparations made can that dumapay Kakabsat. So to God be the glory for that. I would first update you with our newfound worship place in Dingras, Ilocos Norte. Kat bunga deto iti karkararag, see what united prayer can do. And when God's people unite together, God blesses the outcome of our efforts. Kat in a span of 6 days, the new worship area was built and constructed. Kat praise God for those people whom the Lord used to help tapno di kastagat maarami. Deta Kakabsat ne, 6 days lang na ubra deta. Can you imagine that? Kat yesterday, we inaugurated the new worship place with 19 first-time visitors from the area and about 165 soul winners coming from Bacarra, Pasukin, Lawag, San Nicolas, and other parts. Ngay may timulong nga nag-saturate, nag-house to house, nag-ibunong iti gospel tracts to promote the name of the Lord and to promote our ministry in the area. The area is Barangay Puruganan. It's only 5 blocks near to the Municipal Hall. 5 laeng nga crossing ti Pagnaem Kakabsat. Makadanong kanji munisipyo. Ket going near to the Municipal Hall, you just need to cross the next street, move to the next street, and you will find DJ Lote nga ti akin kukwa, dayta matla ang nagpaupa. Familia, dayta nagkabsat, dayta nagpaupa, iti dayta nga balay. And it's a 421, I think, square meter property. Kat nagsaltek da iti 1.5 million. Kat we are now praying for 2 and claiming for 2 mountains from God. Ngaitid na kada tayo. The property in Batak, which is also 1.5 M. Kanda the property di Dingras, which is also 1.5 M. We know that with God, nothing is impossible. As long as God knows and God sees that our heart is after the souls of men and that we are passionate to pursue His mandate to us, provision will never be a problem. Because like one missionary said, God's work that is done God's way will never lack God's supply. So we believe that God will supply for this. So I want you to pray for Dingras, Ilocos Norte, and Batak. Kat idikal man, nagadunga karuba ti imay nakigimong, notably jay duwa nga adults, they came over and they got saved yesterday. Tapos adamay sang pamilya nga nag-attend ket kukwada iti may sang kukwada iti lumber and hardware nga the branch na ti Dingras sa Ratcan Vintar. Ket they came over yesterday. They were so blessed. So blessed idinalpas ti gimong ket imay nang ipaputput kanyak ti love gift day dinanang na. Permit ragsak na kakabsan. And we hope they will come on Friday.
So, the barangay officials were not able to come at the mga feeding program da. But hopefully soon, they will come. Deta worship place tayo got fully air-conditioned, kakabsat. Kaya it's very presentable. So I want you to watch the video of the inaugural ribbon cutting service yesterday afternoon in Dingras. To God be the glory. This is the Lord's doing. This is the Lord's provision and the Lord's providence through the HBBC Ministries. Amen. At data iti dating nga malem, natipon-tipon, iti dating nga lugar, Group 2, iti Barangay Puruganan, Family House iti Reyes, Kapo iti dating Panggep, and panangisayang tayo, iti panakaibunan nat, yan panakaipalawa, iti trabaho iti Apo, no HBBC, iti panakaikasabati Ebanghelyo. As ko na ni Apo Jesucristo, iti Matthew 28, 19, 20, kunana in kayo nga rod, kahit pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon. About isaran nyo idatinagan ti Ama, ket ti Anak, ket ti Espiritu Santo, kay sursuro yung kadakwadan nga aywanan da, dagiti suamin na banbanag, kay indilin ko kada kayo, ket adtoy, adak kada kayo nga agnanayon, aging gati panungpalan tinubong. Amen. It was last year, deti Dingras, iti may isang nakairokyanan, iti may isang panunod, kuno idea, no apay nga ti HBBC ket lumawlawa, iti bandana, iti Ilogang daw ng Ilocos Norte. Months before July of last year, we were saturating Cagayan. But then one night, kuna ni Pastor John, anang nga tano, ligiti da mga lugar ti Ilocos kat iso iti saturated tayo. So it came into mind, damay sa nga kapsat dito'y Dingras, through ni Ma'am Liberty, and remember tayo nga ni Brother Jonel, at the pwesto da dito nga pagdakwan ti electrical supplies. So because of that prospect, the Ma'am Liberty and family is from Barangay Baksit. When? So, instead of them coming to Bacarang every Sunday, napanunod tayo nga mangrugilatan iti HBBC outreach dito in Dingras. That is why, right away, we prayed and decided to come so that few days later, imay din ang rugi dito barangay Albano. Dito ang rugyan tayo. And then, inikan na iti Apo iti barong paggimungan iti barangay Peralta. Ginatan kakabsat, inturong na iti Apo dito'y 5 blocks away from the municipal hall. Kaya nupagpagdaan nyo, mapagpag na maging kanan sa munisipyo. So, dito'y iti barong location na nangisaadan ti Apo kada tika. Kasi nagpaigat dita Jollibee, kasama ito ba natin munisipyo dita. So, praise the Lord. Natipon-tipon tayo itang malem, tapno idedikar tayo ti Apo, kanagyaman tayo ti Apo, kaneti baro, napaghimungan. What it is right now is first and foremost because of God. Number 2, because of the leadership of HBBC. But number 3, because of our being supportive as partners and members of the HBBC. Amen. We only tried to raise 50,000 pesos last Sunday. Last Sunday lang yon. Para magawa itong room na ito. Matanimaan, mapintaan, tibalay. But then, right at that Sunday morning, the Lord gave us 3 times the amount that we thought of and prayed for. But you already So spent 120,000. Yeah. So nga itat kakakapsat, makita yun worship area tayo is fully air-conditioned. Praise the Lord. Kapintaan na, nagalinis na kadalgalos. So we will be having our first service this afternoon here. Several visitors are already inside, and the rest of you will have to go and plant the seed. Okay? Send the word of God around. So, dito sa Marong is Barangay Matamba. So, ayun yung munisipyo. This is Barangay Puruganan. And the next is Barangay Peralta. And then Barangay Bukad. And then Barangay Suyo. Correct ba?
Yun. So to God be the glory for that. I would like to acknowledge everyone from Bacara. Kita ka Bacara, amen ko na yung man. Amen! Papasukin. Amen! Lawag sa Nicolas. Amen! Bintar Sarat. O naman. Dan. Okay. Good. Alright. So, ha? Karwan. Amen! Ayun, mahina. Sa Pakarwan. Amen! Sa Pakarwan kaysa. Preaching Davigan. Pero may mayat tigitan na. Okay? So, let us now pray and ask God to bless this newly opened mission house here at Barangay Dingras, Ilocos Norte. Kararag tayo, Lord, at di kami apo saan nga anyaman nga rason no diket umay tumulong na makipagmula iti sasaong gapunat at dada dagiti members apo nga nasarakam iti daytoy nga lugar that naikapang iti HBBC. That ita apo in-extend with the outreach to HBBC so nga dati apo outreach ita. That through Brother Rohel, Brother Ray, ganda kita dumapay nga kakapsat, we thank you so much Lord that their devotion, dedication, nga nakaawat iti vision dagiti adipen mo that nakagagdagat da apo nangawawis susolwin at Bible study. Na uray, it means 2-3 times a week they have to travel back and forth from Bacara. Distance was not an issue to them because they bring with them the passion of HBBC, which is church planting and winning souls and discipling new believers. Kadagyaman kami itaapo na ingkabil na kam kadeti baro nga pagimungan. And so today, April 2, 2023, we are officially dedicating to you this house. House, ngayon parenta, iti Reyes family, tapnon maaramat ako for youth center, Bible study center, worship service area, prayer meeting area, ganda dumapay nga activities ng pakaaramatan nga para iti sasaom kandi Ebanghelyo. Thank you, Lord, for your grace to us, from Pastor June, to your humble servant, and to everyone. At bendisyon ang ngarot apo, puri na di papamiti aglawlaw, panagibunan nagtisaom, panangipromote itigimong, sapay kumaapot na pagbalik. Thank you, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. Kantaan tayo mga kakawsat, na itay salamat aking Panginoon. Just the chorus. Okay? Just the chorus. Salamat. Ready? Sing now. Salamat. Amen, amen. Praise the Lord. Yan, deta kakabsat, tinaaramid, ka napasamak nga inauguration, idi kalman. Palakpakan tayo, di kinayimbag tiyapo. To God be the glory. I know everyone is a part, especially di pa nagkararag. Kaya continue to pray. Nagbayat, nakatado nga prospect tayo, ijay nga ma-soul win, kan ma-witnessan. Kung na digiti kakabsat di kalman, Pastor, kung nada, permi nga nagdamag ti puso, digiti taong, very receptive da, very welcoming da. Kaya to God be the glory. Ngayon pa na tayo kadijay nga lugar kakabsat, kati apo iti maidaydayaw. Amen? To God be the glory for that. Tuno April 16, na-announce ni Preacher Glenn Itay, awisan da kayo kakabsat to join us in the afternoon, Sunday, dayjay. So we'll begin at 2:30, bale, anat oras yun, dano ka dijayan, mga, 8:30? 8:30 sa nukat Rabi, ayan. O, alas 8:30 ti Rabi, Preacher Glenn, being a nurse, and Doc Lester, medical doctor, will be giving us a lecture. Excited kami kakabsat nga makaammo, digiti problema ti bagbagimi, tapno amumi ti solusyon na may. And you can join us kakabsat. Ayan. So they will be discussing topics on the symptoms and signs of stroke, anati wagas nga mang protect iti puso, kidney, liver, and dumapay kakabsat nga major organs iti bagi tayo. So we believe that we can serve God longer and better if our body was healthier. Iso nga, agpasalunat tayo. Amen. Ibagamata ka, abay mo, agpasalunat ka, kunam. Agpapakantay man damdaman, kunam. Amen.
Agpapagang kaisama damdaman kakausat. Okay? Praise the Lord. It was announced earlier, please pray for us kausat. No anong pagayatan ti Apo. Agbiyahe ka Manila ita, we'll have the biometrics for Australia tomorrow. Ket no nyat will ti Apo usat, no go ko na ti Apo, agad we have a lot of plans to do for the ministry in Australia. Nuhaan ko na, sabi ko matahang haan ti isong bat na no digatuan. Amen? Okay, let's claim for it. I would like to officially welcome Brother Darrell and Cyril in the area, in the church. Palakpakan natin. To God be the glory. Nanayunan kayon kakabsat. And you know what? It's not the end. Manayunan kay tumanen. Okay? Madadagdagan pa kayo. Kaya sabi ko nga talaga nga, God is so good. Ket you will be welcoming more and more folks from Bacara to come to Hawaii soon by the grace of God. Okay? Welcome also to our visitors and guests. Tumakder tayo kakabsat, let me pray for our birthday celebrants, wedding anniversaries, kundi kita nag-anniversary ti Sangput dat Hawaii for the April. Okay? Tumayo tayong lahat. Heavenly Father, we come to you thanksgiving and praise. Thank you for the gift of life. Thank you for the wonderful time that we could serve you. Thank you for our church. Ti kagimungan Apo. Kaya't madaydayaw ka. Looking forward, there are many things that we could anticipate to do for your glory and honor for the ministry. Bendisyon ng Apo, di kiti kakabsat ngag birthday. Hindi kalman ni Tito Moises and also itang April ni Tita Grace. Continue, Lord, to give them good health and strength and wisdom from day to day. Bless their family. Most especially the desires of their heart. Also pray for those wedding anniversary ni Tito Moises and Tita Teresa. May they continue to serve you faithfully, Lord. Bless iti relasyon da nga kasawa Apo. And help them, Lord, to always put you first in their life. Kastamot din iti anniversary, iti panagsangput na, panagsanglad na di Hawaii, ni Eberlyn Apo. Kat itultuloy mga bendisyonan, isunak di pamilya na. Kastapay Apo kini. Brother Darrell and Cyril, nga kasangput na Apo ita. Everything is new to them, but I know that you've installed wonderful things for them. Tulungan lang Apo ida nga first of all, makikonekken ka. Kada kami nga adipon mo, makikonekken ni Preacher Glenn, kandang nangruna Apo deta church dita Hawaii. Kwamti Gloria Kandaya, we look forward for greater things in the coming months. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Join us on Friday, kakabsat. Youth fellowship in the morning. No awang trabaho yo, awang papanan nyo. Dito di kamayatan nga pakitsun inan nyo. And also, congratulations to naganatayan ni Brian and Richie for their newborn baby. I think they are on the Zoom right now. Naka-off lang yung video, but our congratulations to both of you. Makipagragsak kami kada kayo, kadeting into the Apo nga blessing kada kayo. Amen? Okay. Sino kada kayo ti nakipag-tune in ti gimong di kalman? Let me see. Kinakman yan ta, ano? Ipin mo man deta, sanctuary. Okay? Kinakman lang kapsat. Sino nakitune in di kalman? How many hands? How many hands? Can you help me count? 1, 2, 3, 4. Can you help me count? How many hands? Yung hindi na lang, yung hindi nakapag-tune in. So, I know. Kasi, I was thinking of actually sharing the lesson yesterday for today. Tingnan ko, yung mga hindi pa nakapakinig ng lesson ko, basag ti Ilocano kakabsat. Okay? Di sa o adimteng ken Jeremias, ang naggaputi Apo a kinunana. Tumakder ka, ket mapan ka ti balay ti agdamdamili. Ket ijay ipangeg kunto, ken ka dagiti sasaok. Idin si malugak, iti balay ti agdamdamili. Ket adtoy agar aramid iti timay sang aramid kada iti pilpilid. Ket ti basong inaramid na iti pila na dadael ti ima ti agdamdamili. Iti kasta inaramid na manen asabali nga baso. Kas pagayatan nga aramiden day ti agdamdamili. Idin ti sao ni Apo imay kanyak a kinunana. O balay ti Israel. Jak mabalin aya nga aramiden ken ka akas daytoy nga agdamdamili kuna ti Apo. Adtoy kas ti pila ti ima ti agdamdamili. Kasta kayumet iti imag o balay ti Israel. Ti lesson ta itang malem, ket napaulwan iti why God chastens the believer. Why God chastens the believer. Agkararag tayo. Apo Diyos, isentrum ti panunot mi, ipokus na kami, iti biyag ti maysa nga believer.
aduunay apo dagiti agtartaray ti pampanunot mi Lord. Ngem may sakad lang apo ti papukosan mi ita. Ti biyag mi nga kas namati, kas anak mo, kas inawagam, kas agserserbigan ka. Tapnon from that context, ijay apo nga awaten mi, kan amirisan mi, ti kay papanan, dagiti sufferings kan trials ti biyag mi, nang nangruna dagiti lesson mi ita, nga God's chastening. Kat apo help us to understand the Bible, your teaching, and what you want us to realize regarding this matter, Lord. We thank you and give wisdom to your servant. Forgive us of our sins. Make our hearts and mind be a ready vessel to receive the incorruptible word of God that will give us life and guidance and light in our day-to-day journey. Bendisyon ng Apo, dagiti kakabsat, si Kaapo timang sapuyot kadakam amin sa ngapada. Uray buibuyat Zoom kan YouTube right now. Kaya duma, mabalingan ang ngagdan idi kalman. Ngam sapi ko mata ita Apo, mas maibutik tekan dapay, umunek ti kay papanan na, iti panagbiagda. Mai-relate da deti nga message, no anyaman digiti paspasamak ngagdama iti panagbiag. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. Naka-importante nga isurok kada kayo deti lesson, why God chastens the believer. No daduma, adu kada tayo, iti panagrik na tayo kan ti panunot tayo, no chastening ko nam ngaming kasla negatibo. Kala nakababain nga panunutan nga, ala, baka panunutan da nga, panunutan da giti da do mga babautan nak ti Apo, sapsaplitan nak. We do not want the idea that people think that we are being chastened by God because sino kumamot ti ubing kakabsat nga nung nabaot kat nakita't gagayim na, hanamabain kadagiti gagayim na, nga nakita da, nga isuna, binaot ni nanang na. Napadasa mi kini Preacher Glenda da di ubing kami, nabangkam na kay ayam di da kapanagan, kat tingamin lo ni mama yung tibalay, no nagayabat, umay kay asigod. No inulit ko, namin ano nga inulit ko, kastat kaadot baot yo. That was the law. Kakasanupay nga manggagmiga, dakam takapanagan. Iti sumungad kaming kakabsat, kung na digitay lalakay dita, kan babaro dita, ala kayo, nakasagana tabaot ni mama yon. Apo, kakabsat. Di ayun na nga ganas, hana na yuray ni mama nga simurag kami. Dita mismo nga sangot kapilya kakabsat, sinapli-saplitan na kami ta stick. Nasakit kada kami DJ baot, ngam ti pampanunudak i DJ permit bain ko kakabsat ti karuba, nga nakita da nga nabaot-baot kami, na disiplinaan kami. So nga, da DJ nga panunod ti Kristiyano no daduma, nga no i-discuss mo ti baot, so nga, we deny. Uri ammo tayo nga babautan na tayo ti Apo, i-deny tayo kakabsat, kasi hantay kayat jirik na nga mabain tayo, nga mapanunot ti tao nga, ala, babautan ti Apo isuna. Ngam kakabsat, mas hapol nga ikatam dayta nga panunot, kasi dayta nga panunot, mang taklob, wano mang takkob, mang bara, dayjay puso kan panunot mo, nga makakita, dayjay na imbag, kinaimbag ti Apo kan ayat na kan purpose na, nga nang baot ng disiplina kan ka. So kaya itatang nga malam, address sa kakabsat, why God chastens the believer. You know, hala nga believer ti i-chasten ti Apo, uray pa'y church. Datayo as a church, mabaling nga i-chasten na tayo ti Apo for a purpose. Dahil nabasa tayo kakabsat yan ta reading, makita tayo nga damay sa ngagdamdamili. Nangalapitak, dinamili na. Kaya didamdamili na, ijay mismo nga ima na, kat naburak, dayjay nga damdamilyan na. Ngam ko na, dayti nga naburak, kat buok manan, ulitak nga damilyan, kat pagbalinak manan. Imold ko manan. Kat ko na ni Apo Diyos, iti nasyon na Israel, kastamet, iti aramidak kada kayo. Da kayo, ti pinilik, dinamilik, ngam gaput pa nag-backslide yung naburak, kat ita ko na, damilyan kayo manan. Kakabsat, ti kayat ko muna nga ma-realize yo, ti Apo, kat agdama,
nga mangmulmuli ken mangdamdamili iti biyag tayo. Dayta ti dapat itatakbo ta panunot mo. Because no, daking ka dayta nga panunot, ijay munto nga maawatan, apay nga mapaspasamak, dagiti agdama nga sitwasyon iti biyag mo ita. Maysa nga purpose kan rason, no hangkit di isut kang runan nga rason, tati apo agdama na ka nga damdamilyan. Laglagi po nyo kakabsat, nga dayti upat, nga wagas ti apo, nga pangdamili, pangmuli, pang-training kada tayo, nga anak na kanamatiging kwa na. Number 1, he uses the Word of God. Dayti Biblia kakabsat. Now, agyaman tayo ti apo, dayti kat, hanga dayti panangikumpara nga dakas. Nga magyaman tayo ti apo, dayti nangipanan na kada tayo, nga pagdamilyan, nga timang damili kada tayo kat sa una, ti insaad na, nga tao nga mangdamili kada tayo, agyaman tayo, dayti balay pagdamilyan, nga nangipanan ti apo kada tayo kat HBBC. I want you to realize this, nga iti, the duma-duma nga church, agpapada man nga Baptist, ngam saan nga agpapada, ti panang muli, iti pastor, kadagiti karnero, iti Diyos. Kisung ako na kiti kalman, nga no, planuam kan panggapam, nga pumanaw iti HBBC, sigurado kan ka, sigurado kay pasigurado kan ka, nga mamismo, dayti panang damili, iti pastor, iti HBBC, gaputa, alakat saan nga ti panang ibaba, uno panang ingato, ti siyasin numan, uno na tayo. Ngam ti kayat ko ng asawan, kasla iti pamilya, na dumaduma nga pamilya, nagduduma ti panang muli, iti anak. Kastamat kakabsat, iti HBBC. Agpapada nga Biblia ti usaran dagiti pastor. Ngem na duma-duma, dayjay mindset iti pastor, nga panang muli, kadagiti karnero ti Diyos. Katugad bida glory kakabsat, tinangipanan ti apo kada tayo, HBBC, not to look down on others, but to be able to appreciate the place, the church, where God put us, so that we should love the church, and love the pastor that God gave to us, and love the church where God put us, is because of the very unique way, nga panakaidasar, panakayablat, panakaisuro, di sasaw ti apo, nga banag, nga mangmuli, ti pamati tayo, tapno agbalinte nga nausar, na balaygi, kan nabunga, iti biyag tayo Kristiyano, kan panagserbi ti apo. Amen ba mga kapatid? Thankful kayo mo lang iti apo ti church tayo. Thankful kayo mo lang ti apo ti pastor tayo. Iti kalman, kuna ni Tito Manny Agunoy kanyak, dape lang isuna, kuna na kanyak, Pastor, agprit sakton April 16, di ayami, kuna na. Kat anyan, kuna na. Dedi preaching mo iti Domingo, kan preaching mo itay bigat, i-preach kunto ijay. Maminduak kami nag-preach, kuna na. Sana ko na kanyak, husto da kunam. Maamak da ijay. Awangkas dito, talagang nga naturod tayo nga mangi-preach ti sa uti apo. Praise God for that. Amen. Naka-orient kada tayo kakabsat nga miyembro, nga uray anyat saad mo tirwar, uray siyasin no ka iti imatang ti tao, no adda ka iti church, lipatom da ita, ta sikakat maysa nga pitak nga damdamilyan ti Diyos, babaan ti sa una, babaan iti panangisuro iti adipon na. Amen. So, he uses the Word of God. Kat kaday ta kakabsat, ma-realize tayo kung mga, Lord, thank you for the church you put me in and for the pastor you gave me to mold my faith, to mold my life, to become a useful vessel for your glory. That's why, no pumanaw kat HBBC, kat talaga nga namuli ka, iti prinsipyo ti HBBC, kat pinadasput na pan iti sabali, sa rakam to kakabsat, dayjay nga potahe, wano raman tiluto. Sigurado dayta. Ngamapi pumano ka pela ngamin, di ba? Number 2, not only that he uses the Word of God to mold us, but number 2, he uses intercessory prayer.
He uses intercessory prayer. Anak ka na sa undeta kakabsat. Nga, kada kami nga pastor, ikarkararag da kayo. Handa kayo man nga kanayon nga may kararag, nga may inaganan every day. But you are in our prayers. Katno damagam kanyak, pastor, anat ikarkararag mo para kanyak. Siyempre, number 1, dagiti prayer request yo. Ngamkas adipon ti Apo nga mangiwan-wan ti sa una, kada kayo nga kakabsat, ti may kadwa ken kang runan nga ipagpray-pray ket Lord, sapay kuma, taday ti nga kabsat, aggrow kadagiti sasaom. Nga dagiti mayad adal, mangmangagan na, ket adda kuma agbunga iti biyag na Apo. So God molds your life because of the intercessory prayer of the pastor and the preachers and the people who are discipling you. That's why, on the other hand, kada tayo nga naganak, we parents, we just don't know that our intercessory prayer for our children is the most powerful weapon and powerful instrument that will mold them to be what God wants them to be. May bagak data kakabsat, gaputa dakam kini Preacher Glenn, kat living examples, what we are today, iti pa nagserbi mi iti Apo. The mindset and the kind of heart that we have today is because of the intercessory prayer of Mama. Amen. Iti ubing kami, nakamoy taktakab sa tango bakit kita, no yan na ti benyo na. Ngam iti benyo na iti kakabsat ti quiet time, kat ijay CR. Comfort room. Apay ngamin, ta ijay nga ma-comfort kano isuna. No ti parbangon ng kakabsat, at the giant, at the notebook ng prayer diary, inagnagana na aminen, ngam ti kang runan nga ikarkararag na da kami. Ijay na kami nga minulmuli iti karkararag. Nga kuna na Apo, isukog mo kadigiti anak ko ti sirib. Isukog mo ti puso dati, puso nga agserbikan ka. Dagiti into agbaling nga asawa da, anak da, pampamilya da, ijay nakam nga minulmuli kakabsat. Kararag. You see that? The power of intercessory prayer. May isa nga subject deta. Thirdly, God molds us through trials. Trials. And number 4, through sufferings. Trials and suffering. Kahit nga asawan kakabsat, awan iti pasamak ka dati nga Kristiyano, nga awan purpose iti Apo, primarily, nga ti purpose na, nga ialaw na deta, katapno mulyan na ka. Amen. Mapampanunot yung kadideta nga kang kanayon kakabsat. Sino ka dakiti makapampanunot no ka nga, Apo, thank you kadikiti nga pasamak. It is your way of molding my life. Amen. You should. You should. Iso nga, dita kang focus ita kakabsat, deti trials kan suffering. Before nga inak ka, digiti upat nga rasones ti pan naka chasen tayo kakabsat, kaya't kumanpelang nga isuro ka da kay deti isang kabasit, importante doktrina. That every believer faces 3 judgments. Every believer faces 3 judgments. Panakaukom. Ti umuna nga panakaukom ti believer ket past judgment. Napasamak itinatay ni Kristo ijay krus. Ape nga natay ni Kristo ijay krus. Gaputa imbaklay na jay basol. Isu tinaukom para kada tayo. Tapnuhan tayo nga maukom. Isu nga inawat mo ni Apo Jesus. Dayjay dapat nga pa ka nakaukom mo gaputi basol mo, ket nai-accountant kini Jesus Christ, idinatay 2,000 years ago, tapno si ka, hanan nga maukom. In a way, na ikanuno ka kan Kristo ijay krus, you were judged in Jesus Christ on the cross of Calvary. Maliwanag po ba yan? That's why we don't believe in purgatory. Awang purgatory, nga maukom ka, madalusan ka. Why? Because all your sins have been judged on the body of Jesus on the cross.
Number 2, future judgment. Deti mo't future judgment, mapasamat, kadagiti amin nga naisalakan, kat sumango tayo ito ti Apo, ngakas at adipon na. We will give account. I will give account to God. As a believer, as a child of God, I am called to serve the Lord. And for the rest of my life, I should be serving the Lord. And I will give account to God for how I have served the Lord. Ti takakapsat ti makungkuna nga Bema Judgment Seat of Christ. A judgment exclusively for all believers. And the context is giving account on how they have served God. Iso nga ita, nuhan kang agpasnag ti panagserbim iti Apo, akat mabaing kanto nga sumarang kan sumango ti Apo. Ngam no napasnag ka, ti panagserbim iti Apo, iti church nga nangisaadan na kan. By the way, I want you to realize, nga itinto, kasto ito ti turong. Ikang kay ti idea. Tapnon ti kastakat, adda basit pagpampanunutan nyo. Kada ito nga judgment seat. Adda nga min, digiti panunot no ka, digiti membro nga, no, riyan na papapanam nga kapilya. Basta importante, agserserbi ka ti Apo. Hangga kapsat. Kasi, tinto ko na ti Apo king ka. Kunana, anak ko number 1, siyak ti makinakam no apay nga daga di HBBCED. In pang ka ijay. In mula ka ijay. Kat ijay ka, nga insaad tapno ijay ka nga agbunga. Di HBBC. Inikang ka ti pastor mo. Kat imbagak king ka, ngagtulnog ka DJ pastor nga inted ko king ka. Obey them that have the rule over you, kunak king ka. Submit yourself unto them. Kat iso iti ka partner mo nga agserbi kanyak. So itata, kitanta diti libro, evaluaten ta itata diti libro, no kasanukan kumusta, iti panagserbim kanyak, kadayjay church nga nagipanagkan ka, kano kasano nga binadangam, tinulungam, inalalayam, sinuportaam, dayjay adipan ko, ngayon saad ko nga mangidaulogan ka. Kitaan taan. So at the point of reference ti Apo, nga mang-evaluate king ka. Hanga dete, generalatan nga, okay, kitang taman no kasano pinagserbim, no, yan natin nagserserbiam. No, kakapsat. God is specific. Kasla ko matiarig na kakapsat, no siya kat manager iti dakkel nga negosyo, kat network, evaluating ka based on the context of the area nga nangi field dakken ka. And you will give account to me based on the area or field where I have placed you, and it is none of your business to give account for the others in the other field, wherever they are. It is your business to give account to me on the field where I placed you. So we will not give account for other church. No, we will give account for the church where God has placed you. Nalawag kakabsat? So dapat klaro kada kayo dito yung future judgment seat of Christ. So nga dadigiti Kristiyano ko na dagat, among pastor, hangko kaya ti agpa-member iti may nga church kasi siya kaming kat, freelancer. Amoy freelancer? Strike everywhere ak, pastor. Freelancer ak. I can help here for a while, then I can move here for a while, and I can move here and help here for... No, kakapsat. I want freelancer membership. God wants a local church-based service to Him. So let us be committed to the church and the pastor whom God given to us, and where the church where God placed us. Si bibiyag kayo ba kakapsat? Amen. Okay. Number 3, present judgment. Dito focus tayo ita. Naawatan tayo in the past judgment, that's our salvation. Naawatan tayo in the future judgment, that is the rewarding day. Dapat maawatan nyo ita, ti present judgment tayo nga na isalakan. Nalpasan ti panakuukom ti basol tayo, di krus ti Kalbaryo. Sabalin to, di pa nagsungbat tayo ti Apo, di Bema judgment.
ngem ita nga agdama nga agbibiyag tay tinaldaw-aldaw, ket maranasan tayo, iti panangukom ti Apo. Saan nga dakes nga ukom? No di ket panangbaot. Okay? Panangpalagip, panangpanis, wenno panangmuli. Dayjay ti topic tayo ita panangmuli, panangtrain ti Apo kada tayo. Tadda kakabsat, lukibon tayo di Hebrews chapter 12, 5 to 11. Hebrews chapter 12, 5 to 11. Kuna na di Bible, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Anak ko, sa amo nga laisen, haamo nga tagibasitan, ti panangbaw ti Apo ken ka, nor faint when thou art rebuked. Hangka dapat maupay, madiscourage, no ti Apo babalawon na ka. Amo yung aming kakabsat, at the nature tayo, nga ditay kayat ti maungtan. Sino kada kayo kakabsat, iti gusto na ti maungungtan. Itayag naman ti ima na. At da kadi? Sino kada kayo ti adarik nana nga masaktan no maungtan? Kita agman. Sino kada kayo kakabsat ti awam may sungbat na pulos? Awam mo nakitayag ti ima. Amin tayo ditay kayat ti maungtan. Hangka di. Adarik na tayo kakabsat nga umingar, adarik na tayo nga sana nasayaat, no datay kat maungtan. Iso nga doon ni Kristiyano, nga ag-backslide. Dahito iti may isang agapuna. Aglalalo kakabsat, no ti pastor, no da kami nga pastor, imay kami kat, Brad, ala, mabaling nga deti kat pamalagip ti apogan ka. Tagidaksen na kakabsat dayjay. Tagidaksen na. Ngayon baga ti pastor nga pamalagip, kunana tirik na, husus ga anak ni pastor. Kung kondenaran anak ni pastor, hang ka kon kondenaran. Hang ka hushusgaan. Tultulungan ka nga makaawat, dayta kasasaad mo, tapnon ti kasta mailintag mo jay rebeng, kat rumuar ti naimbagken ka. Ti ayan na nga problema, ipalpalubos mo jay igom, nga isot mang taklob ta panunot mo, kat iso nga di mo makita jay nasaya at nga panggap ti Apo. Aminin tayo dapat day jay kausad. Kunana ti Biblia, despise not thou the chastening of the Lord. Ikabil mo man dyan next verse. Verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son in whom He receiveth. Tingnan na nga sa unang kakabsat. Listen to me carefully now. Listen to me now. No child of God is exempted from chastening. No itiday iti nga malem. Kat kunam, awam mo't mariknak nga panang saplit ti Apo kanyak, deti ar-aramidek, ibagbagan ni pastor nga wrong deti ubraek, ikas kasaba ni pastor nga agpait pulak ti church, ikas kasaba ti pastor nga hanak dapat kastoy kat alagat no usto ko madya ko na agat, ay mariknak ko maati panaplit ti Apo kanyak, no hano usto ti ubrak. Hello? Amom ti ibagak king ka gayem, kapsat, bakahan na ka anak ti Apo. Kasi no anak na ka ti Apo, kathan na husto to ubram, base, may basar, iti sa uti Apo, kathan na husto to ubram, kat kunam nga awam baut mo, han na ka anak ka. Han na ka anak, bakahan ka pa nga naisalakan. Han na mabalin, nga han nakapalagipan ti Apo, han na mabalin, nga han na ipamatmat, iparealize ti Apo ken ka, nga kamalito obraem, no anak na ka, kasi kunana ay ayatan na ka. He chasteneth every son whom He receiveth. Iso nga hangkag pampanakil. Once nga da kami nga pastor, insuro mi tinalintag nga dana ken dalan,
Kat pinadas mo, ti simmuway, kadeta, nga insuro, iti pastor nga nalintag, kat samon to pela ko na, hanggang makita nga ti apo kat kurihirin nak, no talagahan ako mahusto dito inaramid ko. Kakapsat, bakahan na ka anak ti apo. Because no child of God is exempted from chastening. Da kamin tupay nga pastor, saplitan na kam ti apo. Kat ano gutak deta kakapsat. Bayat ti panagpastor ko, nagadunga pannaplitan ti apo kanyak. Kadagyaman nagkadagita nga pannaplit. Because amoy no apay, number 1, dagita nga pannaplit, nagserbida nga corrective discipline. The first purpose of God for our chastening is corrective discipline. Anak ka na sound, iti corrective discipline kakabsat. Nga jay kinakilo nga tinurong tayo, kan aramid tayo, ti apo ilintag na ka. Okay? At anak na ka nga rod, kaya't na ka nga ilintag. Can I praise God? No awang kumamat, digiti nga pamalagip, adadamat na padasak nga pamalagip ti apo ti biyag ko kakabsat. Ano gutak dayjay? Kadagyaman na kadigiti nga pamalagip ti apo kanyak. Ta isuda tinang kurihir iti biyag ko. Tano saan kakabsat? Haanak kumamot nagbanag nga kastoy nga maaramat iti apo. Corrective discipline. There are 4 things that Christian do about their sins. Nung amin datayo kat agbasol, agkamali, wenno sumuway iti apo, number 1, they blame someone. Ipabasol tayo, iso na ngamin, iso nga kastuyak. We blame. Number 2, they excuse their sin. Agrason. Apay, sister, kastati ubram, irasonan na, di dihan na usto nga ubraan na. So in the heart, there is something wrong. An influence, a bad influence in the heart. Number 3, they cover their sin. And number 4, ito tinapintas, they confess and forsake them. So God does corrective discipline. Pastor, kasano pa ng disiplina ti apo? Kasano ka ti pa nagbaot iti apo? Let's open our Bibles to Psalms 107:39. Write it down. Psalms 107 verse 39. Again, they are menaced and brought low through oppression, affliction, and sorrow. Agasam deta kakabsan. Day tagayam ti may sa kadagiti wagas ti apo. Nga mangikorihir dihan na usto iti biyag tayo. How? Through oppression. Ti oppression kakabsat. Aggapukon Satanas. Palubusan ti Diyos ni Satanas nga mangparigat ti biyag tayo. Gaputa kayat na tayong agpanunot. Nga dadagiti banag ti biyag tayo nga kasapulan nga mailintag. Affliction and sorrow. Kunak idikal man. Amoyo at the stages iti panakidil ti apo king ka. May panggap ka deta, hanahusto nga aramidem. Number 1, God speaks. Kasarita na ka ti apo. Through the Bible. Iso nga, adono ko di kita agkungkuna. Brother, agipulpulong kay samot ken pastor. Taapay nga DJ ibagbagan agad siyak sa dituktukuyan na. Haang kakabsat, naira na lang. Kat amuti apo, nga dakat jay. Iso nga intulong na di pastor. Kat yaman ti apo, no nasair tariknam, ti kayat na nga sawen, kasarsarita na ka ti apo. God is speaking to you through the Holy Spirit of God. Pag hindi ka nadala, ti panangsa ka sa uti apo king ka, number 2, God spanks. Ti kahit nga sa undetan kakabsat, palagipan na kan ka, dagiti sitwasyon kan pasama kan ti biyag. Kasi hamuin pangag, dedi pamagbaga. Hamuin kang kano, dedi pamalaag. Hamuin take, dedi sao, nga inted ti apo, nga mangikanawa, kan mangiturong ti biyag mo. You thought you knew better than the pastor. You thought
You knew better than the person God used to give you the piece of advice. And God said, anak ko, daytoy kat saan ko nga pa nangiruruman ka, saan ko nga pa nangimamagkan ka, ngam gaputay ayatan ka, kayat ka nga iliklik, iti pakaperdyan ti biyag mo. Isungaan anusam, bauteng ka. So umayin ka kapsat di gitoy. Kat sikan tumutan, matauhan kat kunam, o apo, agtuyak nagpakumbabagan ka. Malagip kun, day di pa magbaga, day di pa malaag, day di pa nursuro. Kat ita apo, hampenala daw iti amin. Apo, isublik kat ipulang ko iti biyag ko, iti husto nga dalan. Praise God for that. Amen. Ngem no di ka pelang dumngeg. Patang ka ng tataltal mo. Urayom deti maikatlo. God calls home. Kung nati apoging ka, agawit ka man langan ng anak ko. Sino kada kayo timayat nga agawid din? Itaig na ima na. Damagaman ta kaabay mo, kayat mo tagawid din, Brad. Hagpay iso ka kamsat. Pagawidan na kalangan ng jelangitan, tadi na kamutan maaramatan. Iso nga mom, kada kami nga pastor, naladingit ti puso mi, no agdadig iti miyembro, nga kalpasan nga inyadal mo ti sa uti apo, inkarkararag mo dayta nga impreach mo, inis-study mo dayta nga impreach mo, tapos ganun lang kakapsat, nga kaslata baawan, ti miyembro, dayjay nga insurum ti sa uti apo, nasakit kada kami, ngam ko namin mo lang, ala apo, hanakam diningag, sikan apot makaam mo. Amen. So nga ti apo, orehanda ka nga tagsagiden kakabsat, ti apot mang sagid kang ka. Kat adadamot na kita'y tao nga matauhang kat kunada, pastor. Umayak kat ma-realize kon, pakumbabaat, tulungan dak ka di nga ma-restore, kasano nga makasubli active church tayo. Ado di kiti nag-backslide nga nagsusubli ti church tayo kakabsat. To God be the glory. Kat numakita mi di kiti nga backslider kat kasla agpagunggan. Kasla dete. Agpalalo nga litag. Nga iparupadakan ka nga dakayat da nga paneknekan. They want to prove. Amom di kita backsliden nga nangatot ego nagkatkas no ka eh. Ada kayat da nga paneknekan eh. I-prove daging ka eh. Na mali ka. Na hindi mo pwedeng sabihing mali sila. Ipuprove nila yon sa'yo. Kung agkatawa lang tirik na. Amo, nintupay Apo Jesus. Ingkas jay digiti disipulo na. Sakto di nga pastoran. Nam kunak matlano ko ala, agpulo kan tulata. Urayem nga alaan na kati Apo. So nga ibakam ta kaabay mo, kapsat, hamuurayin nga alam na kati Apo. Amen. Corrective discipline. Now, what is the whole point of the matter here? Agpakumbaba ka. Agpakumbaba ka. Anugutem. Aklonam. Hanga sumangsangita riknam. Hang ka nga dete, agpanunot pa lang iti ko, ay kadam ngamin, te kunakmanan. Adarik natin ngamin nga kasla, bainan tirik na tayo kakabsat nga maibaga kada tayo nga, hantay kayat nga damang ibaga kada tayo nga babauton na tayo ti Apo. Bainan tirik natin ngamin, saan kumakasat? Ikatam amin, amom ti tao nga the pride na ngamin kakabsat kat di na kayo ti mababainan wag. We hate to be embarrassed. But you know at times, God even uses embarrassment just to humble us. Tukulan natin nga talaga kakabsat. Apay nga nga kahit natin nga ti Apo nga tukulan. Apay, kasi adda na imbag nga dati uneg tayo, that is Jesus Christ in us, nga kayat na nga isut ag manifest. Nawatan nyo kakabsat? So ituloy ko, tapno may connect yun. Number 2, enlarging discipline. Korehiran na kati Apo, kat adda kayat na nga waknitan, adda kayat na nga pisangan, kayat na nga ikatan, kayat na nga pungtilan, kayat na nga iwalin, dalusan ng tibiyag tayo, tapnon iti kasta kakabsat, rumuar, agmanifestar,
ni Kristo nga isu iti gubwayan, iti kinaimbag nga makita iti biyag tayo. Takaslatay lang nayari kakabsat, kadayjay bulag nga inagasan ni Apo Jesus. Nga daytoy nga bulag, nanipod na yanak, bulag isuna kakabsat. Han na makakita. Kat kasta tayo mat, idiante pa nga naisalakan, san tayo makakita? Ngam uray pa iti naisalakan tayon kakabsat, at dapelang digitoy nga taklob iti biyag tayo. Kat ti concern ti Apo kada tayo, iti number 1, salvation, nga maisalakan tayo. Kat praise the Lord, binirok na tayo, kat nabirukan na tayo, kat naisalakan tayo. Are you not thankful to God for that, brethren? Amen. Nga naisalakan ka, nabirukan na ka ti Apo. Ngam ti may kadwa nga concern ti Apo, king kakalpasan ti salvation, kat transformation. Kaya ti Apo nga balbaliwan tabiyag mo. Sa totoo lang, kadatay aming nga naisalakan, at da kinaimbag ti uneg tayo. Nga dayti nga kinaimbag, saan nga datayo? Awan natural nga kinaimbag ka datayo. Dako na ti Biblia, no one is good, no not one. No one is righteous, no not one. Awan ti natural nga kinalintag, kan kinaimbag ka datayo. Tilang Holy Spirit, kan di baro nga nature nga da ka datayo. Iti adda kinaimbag na kakabsat. Kut usaran ti Apo digitoy, nga trial kan suffering kan chastening. Tapnon ti kasta waknitan na tayo. Dayjay bulag, anat inaramid ni Apo Jesus. Nangala ti tapok, ket dinamili na pinagbalin na nga tao. Ay haan, tay soul winning gayam dayjay. Nangala ti pitak, ket isutin niya plikar na ijay mata. Kakabsat, dayjay nga bulag. Ket idikwan, ididinalusan na, naikat dayjay ang kuamuno at medical term na no katarak no ana, dayjay nga nakabangen, ijay mata, dayjay nga bulag, ket makakitan kakabsat. O nagsaya atan, no ti Apo isut makibag ti kayat nga asawan, mano nga tawan, mano nga doktor, mano nga physician, awan pulos ti makabalin, nga mangikat dayjay nga naibara, ijay mata daytoy nga bulag, iso nga na makakita. Kastamot king kagan kanyak. Mano nga tawan, awang makabalin nga makaikat, not even you can remove. Dayta kakabsat, nga naitakkob yan ta, puso kan panunot mo kan biyag mo. Kinasapulan nga ni Apo Jesus, ti nakibaet nga nakibiyang, nga nangyaplikar dayjay nga pitak, tapno maikat. Kat ita ti Apo makibiyang yan ti biyag mo. Di kita nga suffering kan trials, wagas ti Apo kakabsat, kasla tapok ka isudan ti may aplikar. Of all the medical tools that Jesus could have used, apay nga clay kakabsat. Something material, something that comes from earth, something natural, to turn to become supernatural. So God uses all these things in our life in the same way. Tapnon makibaet iti Apo ket ikkaten na kakabsat. Ni Apo Jesus kada tayo, nagmayat nga no isut agmanifest ni Kristo ti biag tayo kakabsat. Ket kayang-kaya tayo't mamakawan. Ding amin. Ngam anat mang barbara kada tayo kakabsat, tay ego kan hatred tayo. Ado nga panunot mo, ado nga rasones mo, ado nga detay panang pagpabason mo, isung amin, kastoy ngamin, kat kastoy ngamin. You know, the more you do that, you are adding a cataract into your mind and heart. Ngam no kunam ti Apo Lord, waknitan nak Apo. Ikatum di gito'y Apo nga hatred ti biyag ko. Kat kitam no ti Apo, ikatum na di kita nga bambanag, masursurum iti mamakawan. No ni Apo Jesus ti agari iti biyag tayo kakabsat, there is generosity in our life. Ngam ana ti mang barbara iti biyag tayo, materialism kan covetousness. Ti panagayat tayo ti pirak, ti kayat nga panagagom iti pirak kanda dumapay. Iso nga ti Apo kakabsat, pariknaan na tayo, tapno maikat di kita nga covetousness kan materialism. Kat ni Kristo iso iti ipalubos tayo, itulok tayo.
nga agmanifestar iti biyag tayo. So nga enlarging discipline. Kasla DJ John 15:2 nga kunana, every branch in me that beareth fruit, he purgeth it. Putulan na. Prune ti kay na sa undeta. Sino kadakiti umin-inom ti prune juice? Amom ti purpose ti prune juice. Kunada, tapno tulungan na kakabsat ti panangi flush DJ. Waste mo? Pruning? Kasam deta? Apay nga putulan na tayo ti apo kakabsat. Ano di kito nga pasamak? Nga putulan ti apo ti biyag tayo. Ado di kito kakabsat. Sometimes arrogance, pride, self-will, agbibiyag tayo, nga di bukbukod tayo at sursurutan tayo. Rebellion, anger, unteachable spirit, impatience, and many things more. So at times, the Lord uses loss of health, loss of a loved one, loss of life, loss of property, all of these heartaches. And do not take this negatively nga, kasla dete na baot ka kat madijerik nam. I-take mo nga positive ko nam, Lord, is there something that I am trusting more than you and that you have to remove this thing in my life so that I learn to trust you more? Is there someone in my life, is there something in my life that I have learned to depend on more, that I have become more affectionate to? And that you have to touch these things in my life so that I will learn to be more affectionate to you and to trust you more. And when we do that, no lakad with grace ti puso tayo kakabsat. Ada parabor di puso tayo. Nga mga klon ka digiti nga pamalagip ti Apo, ibagakan ka. Pumintas, sumayaat, sumantak ti na espirituan nga panagbiag tayo. That's number 2. Number 3. Kat mabising kaysan kakabsat. Hello? Amen. Amen. Permi nga nabaaw di kita spaghetti yun. Preventive discipline. Timot preventive discipline. At da di kita dumteng nga pasamak ti biyag mo. Dati apo kakabsat, isut wagas na nga mangigawid jeriknam. Kasi awam maka, aglalalo no dati, awam pulos ti makaigawid king ka eh. Desidido ka nga talaga nga agaramid ka. Ammo ti apo nga hananasaya at ngum talaga nga, alam mo yon, napadasan nyo ba ti kastan kakabsat? Nga dete, adaba nagkakayat mo, kat kayat mo latauna yung kakabsat, kat dete, uri anat ibagbagaking ka, uri anat nga pamalbalag ka namin, awan ding-ding gamon kakabsat, kasi talaga nga, jepos, jerik namong kat kayat mo latang aramiden. Iso nga ti apo ko na anak ko. Alano kasta anak ko. Ano sa mga rodete nga disiplina nga aramidek. Tapnon iti kasta, matauhan ka, kat maigawid tariknam. Hello? Amen. Iso nga mo itinapindas nga kararag yun, kwa? Kunam apo, no ka di pagayatam apo da itoy, kat agtrabaho ka iturong mo, ngam no sa mga pagayatan apo, pangaasim ka di, taigawid nak. Dijay no ka tay preventive discipline. Kadagyaman ka ti apo ako nam, Lord, thank you. Inusar mo da iti nga pasamak, tapno igawid mo tirik nak. Kadita ba amiris ko apo nga talaga. Nakdakkel ko mga panakaikalang ko apo. No tuloy-tuloyak lang aramidon detang hana na imbag nga desisyon di pa nagbiag. Preventive discipline. Lastly, vindicative discipline. Oh, nakita yon? At dati disiplina ti apo nga ti purpose nakat at kurihirin na ti biag mo. At damat ti disiplina nga ti purpose ti apo king ka enlarging. So nga oray chis-chismisan na kati tao, sarsaritaan na kati tao, kunam, oh Lord, agpakumbabaakan ka, wagas mo amin di gito'y apay, agbaliktad to amin di sitwasyon. Because the number 4 kakabsat, vindicative discipline. It means that God wants to defend or acquit or clear, ada kaya ti apo kakabsat nga i-prove. Panagnakan. Just like Job. Kung nga minisadras king ka na, awan na, iso nga na sayat king ka, deta nga Job. Apay, kasi, pambira, bilines mo, kastoy-kastoy. Padasam nga ikatan amin, dagita takitam, ilunod na ka. Kung na ni Apo Diyos, go ahead, Job. So Job lost his wealth.
Idi awan dagiti kinabaknang nan. Kuna siguro dagiti kakompetensya na kunada kat katawadan. Oh, wanen. Kukwata yon. Ha? Amom no dete madamang umay ti kasto nga sufferings ti panagbiag. Agsalsalod sukad ka ti apo, apay mo't apo. Detat kadakla na question ako apay mo't apo. Anang arudlat ko na unti taon. Di ba? Ne, kat baptisak, agserserbi aken ka, kat kastoy tinapasamak, anang adlat ko na unti tao kanya ako. Babaling katang ako na ni Job, nga na imbaga ti kasjay. Job lost his family, his children, natay pwede kiti anak na. Kat awan mo ti amo ni Job nga naaramid nga dakas ti imatang ti Apo, dako na ti Biblia, he was an upright man, one that feared God and eschewed evil. Nalintag nga tao, managbutang ti Diyos, kat liklikan na dagiti basol, talaga kabsat, seryoso isuna ni Apo Diyos, kas kadagayo nga kakabsat. Kat dagiti nga napasamak, siyempre king ka mo maawatan, why? Iso di ti salud-sundukan ni Kristiyano, why Lord? Analat ko na tao kanyakon? Ngam amumti ko na ni Job. Hanap pinanunod no anat ko na tao. Basta ti kuna na apo. Ti apot ng tud. Isot na ngala. Madaydayaw tinagan ti apo. Amen. No kumasibibiyag ni Job. Ita kuna na. Inaklata makigimong. Inaklata di kapilya. Itultuloy ko na ta di pa nagserbik iti apo. Apay. Kasi haan nga corrective discipline di pasama king kuana. No di kat vindicative. At the end kakabsat. Itinauman ni Satanas. Nag-give up ni Satanas. Takunanahan ko kaya. Talaga nga dahito nga tao na pudno ti Diyos. Kuna ni Apo Diyos. Ana Satanas, nabannog kan. Te anak ko saan nga nabannog. Iso nga kakapsat. Hangkay mabanbannog. No umay ti suffering. Hangkay backslide wen. Ibagaman ta kaabay mo. Hangkag backslide no umay ti suffering king kaan. Kasi no anyaman, di kita nga napukaw, ti biyag mo na awan, iti biyag mo. Bayam no anat kung kuna ti tao king ka. Hana may mesat aldaw. Hana maturog ti apo. Ti Diyos, kat i-vindicate na ganito. So ano na pasama kakabsat? Kamaudyanan na, sinukatan ti apo, amin nga napukaw. Kuna na ti Biblia, that the latter end of Job was better than the beginning. Dinoble-doble ti apo, dagiti pamendisyon. So nga kakabsat, malagip ko na unay, iditi apo, i-chasen na ti HBB si Hawaii. Awan mo ti madingar aramidon tayo, nasaya at dagiti panggap tayo. Nag-soul winning tayo, ni Pastor John nagagagagat ng agwinti na tao. Ngam ko na ti apo, okay, agredy kayo ha, fasten your seatbelt, roller coaster deti lugan nyo. Maulaw kayo, adot marisi, adot matinag. But praise God, nagtalinaid kayo kakabsat. Amen. Amok nga ado kada kayo di masulsulisog mo tirik nanan. Nga pampanunutan, aglalalo no manggag mo, dagiti agkat-katawat liklikodanan. Aglalalo no madamdamag mo nga adot agkakatawat ti aglawlawan. Siyempre, mademoralize kamutan, maupay kamutan, aglalalo no bimasit ka, nagsring kan kat apo na deto yun. Kasla job din napasamak kada tayon kakabsat. We lost many things. Ngamitan kakabsat, to God be the glory. Ang ko ibaga deto yung pagpanakil, uno kasla something vindictive iti pusok, naman pa'y mabaling nga iso ti puso ti apo. Ngamyaman dayaw lang iti apo. Sino katan na? Umay di kita dado mga sukat nan kakabsat. Amen. Sumangput di dati pamilyan to ni Brother Ray Palubos ti Apo. Sumangput to man di dati pamilya ni Sister Raquel, Brother Eric Palubos ti Apo. Umadu kayo kakabsat. Manayunan nga manayunan. The vindictive discipline of God. So nga kakabsat, no chastening is sweet for the moment. Tag-takem deta, awan panaplit nga nasamit iti raman na kakabsat, iti dayta nga agdama. Ngam ti end result na kakabsat, kat nakabungbunga nga kinalintag. Yeah. Iso nga kung kunakmat ide apo, adong mo tasang sangit ko ide Aglalalo ide ni Pastor John kat agsakit manan, kat agawid kakabsat, manong nga tawen, nga na makabangon, nakaiddalat ta, tagsakit,
na burn out isunan, di na kayat timanganan. At ado mo na sangit, idi kakabsat. Ngam, tilat na pusok, idi, mangnamnamak lat ti Apo, my hope was alive. Si bibiyag lat na ginamnamak iti Apo. Nga kunak, Apo, amok, nga adunto, nga nasaya at ti sukasukat na digiti nga bambanag. Kita man lang kakabsat, ayan. Idi umungar ni Pastor John ng katni, kasmat la uong agtubo dagiti kapilyata yon. Ha, Mang Rogi J. Claveria, tatta, da kami pa ikon preacher Glennon, ti mangigaw gawid kong Pastor John, da kaslaman la te kaldi nga nakabulusan, go, 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 kakabsat. Pa, gore ka pa ilang, kung kunami kong preacher Glenn, pa, relax tayo pa ilang, talaga nga gumargaro tang kakabsat, aging gana ita. O, anyan kakabsat. Eket siyempre, hantean mo. Alagat hanggo ibaga digito nga daan sa gitna kam awan po kabsat, pamakawan amin ti aday ti puso. No kadigidi nga gunggundaway, adadadataw nga katkatawa, kung kunada gunggunayo, digito ikasto, adong nga sarsarita, glawla, pak, itangarod kakabsat, digita nga, agkakatawa, nga. Oh, I do not say this kakabsat with evil in my heart, but I'm saying this as a testament, tapno kada kayo, maliliwa kayo, but ngano adan tumot kakasta nga paspasamak ti biyagyo, kunayo. Kas itinapasamak iti church me, kas la roller coaster, nawagga kami, nagbali-baliktad kami pa eh. Ngam by the grace of God, sana kang binaybayan. It was a good purging process, and the Lord bless us. Tatakakapsat, uray kastoy nga imbless na dahi ti Apo, hante agpalpalangguad. Hantayo nga dete kasla dumakkel tirik na tayo ulo tayo nga dete hante ko mga kasjay. Tahante nagbalin nga kastoy no hanga gapu laeng ti Apo kakabsat. So let's continue to humble ourselves before the Lord. Ket no umay man digitoy nga disdisiplina iti panagbiag tayo. Hante ko mga itek nga negative. Hante ko mga dete kasla panunutan kalagang job, di ba? Kasla nakababain, direct na idin nga agsaksakitan, manipod ulog, ingat saka kakapsat, ada kukutil nan, uno, busalin nan, katkatawan ti tao, pati gagayim na, ukumunda pa isunan. Di ba? Yung ganong feeling talagang, uray mo't si kakapsat tayo talaga nga mo kaya, makabakbaksliden ka eh. Napadasan yung kastarig na di makabakbaksliden ka. Siguro, idi kang itingitan di problema tayo di dahaway. Dama kasta nga rin na, magkakukwidin ka, hangko kaya ito, nag-give up ako. You know, I was encouraging Preacher Glenn. Ado ka kabsat. Kung nakidiking ko na, you know what? Kung naking ko na, maybe you're not called to be a pastor, but you cannot escape the fact you are a pastor's kid kung naking ko na idi. At nakayat ka kabsat. At siyempre, he was not, kung ko na, he was not prepared. At nag-Bible school, mahang ko na. Ministry, di maklanta, amutat maki na ti ministry. So it was his time to rise up. To God be the glory kabsat. Enlarging discipline, dyan napasamak kada tayo. Mabaling nga corrective discipline kasi ada kayat ti Apo nga ikatan nga madi. Tapno may enlarge na tayo kakabsat. Kan tapno ada kayat ti Apo nga ipanagnak kada tayo. And at the end, hanga dati ko natin nga nasa atin ang uling halaghak, awan day kada tayo. Binigla nga panagyaman iti Apo nga ko natin. Lord, thank you so much for all the grace. But you know, dati nga message nga in-share ko kada kay ita, reality ti biyag tayo dito. Reality ti church tayo dito. Masapol lang ti right spirit kada tayo. Katum ta pride mo, katum ta igom, agpakumbaba ka ti Apo, kat ti Apo itag-ay na kanto. To God be the glory. Kaya tayo ti dumakkel idi. Napaspas di pa nagdakkel tayo idi ngam ko na ti Apo, anak ko, Pastor John, ko na, madita pa nagdakkel yo. Ikoreher tayo pa nagdakkel yo. Ado kayong agpaisong adot madina, iso nga winaknitan ti Apo. Nakialam ka daydi. Kaslatay la daydi grapevine nga nagadun ti dahon na, nagadun ti leaves na amkunana. Hang kay agbungan no hang ko kartibon ni kita. Kinartib ti Apo, kinartib ti Apo. Akat ado ka kapsat. Hang ko ibaga daydi nga daydi pang chismis uno anyaman, but you know, ado ka kapsat. Dita kan ditoy. Ngam itata nagbunga. Dakay di nga bunga. To God be the glory. Amen? Ala. I-close tayo di nga chapter na ya. Let's look forward. Apo, agyaman kami. Dito nga message, totoo ti biyag mi. Totoo pa iti church mi. Especially dito church ni Hawaii.
napadasan da Apo dito corrective discipline, enlarging discipline, preventive discipline, vindicative discipline. Kat Apo ti biyang may itasan ng agpanakil, no di ka takpakumbabangam la ta Apo ka. Taham mo kayat nga ti panagpanakil, kat isut mang taklob man ti panunot mi Apo. Kayat mo, nga ti latapokus mi karkararwa, ti trabahom ti ministry, kasano nga suportaan ti adipan mo. So I pray that you continue to unite the hearts of the people in Hawaii. Already kitin you believers, Apo. Kom ti gloria kang dayaw, in Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Amen. Go ahead, Preacher Glenn. Amen. Praise the Lord. Talagang lagip din na palabas ka, Kapsat. Amen? Magpaiso di dyan. Talaga, if you're going through that in the beginning and in the middle of kakabsat, ka talaga nga napait, nasakit, napanaas. But at the end, talaga sa balit imas na, sa balit samit, itirik na at giragsak na mag-celebrar iti kinasayati ti Apo. Amen? Amen. Dawati nga rin itong magdirite kakabsat, tas samiton tayo, timang ti pagkapulo tayo. Amen? Let's pray for our tithes and offering. Praise God. Lord, nagpintas dito nga mensahe Apo nga may palagip kanyami nga numan pa Apo iti kinatao may hami may ilibak nga nasakit Apo iti machasen, maungtan, mabaot. At Apo, ipanakipalagip ti adipen mo adut rason na adut purpose na nangruna Apo no tas sikat naggapuan na digiti nga panaka parik nami O Lord God ket agyaman kami Apo. Una, itidakil nga panagayat mo, nga hanakam lang pinaraswa, hanakam lang insalakan, no dikit di Lord. Ti process ti panag-grow me, ti process pa naka-refine me, kat agpatpatuloy Apo until awagan na kami nga agawid. Thank you so much, O Lord God, ti nagdakil nga asi, ayat, ken parabor mo. Lord, itagun daway, pakita mi Apo, iti panagayat mi kengka, kas pinangapresyar mi Apo, ti dakil nga parabor mo, ti panagbiag mi babahinting kang pinangisubli, pagkapulumi. Thank you so much, O Lord God. Patuloy nga pa nang i-provide me mo. Ihalang iti pagkasapulan mi, but Apo duray digiti wants me, O Lord God. And Lord God, thank you so much, O Lord God. Lord, we're seeing our church family grow. It's been our prayer, O Lord God, and we continue to see our church family grow and expand. And thank you so much for the privilege of witnessing this, O Lord God, firsthand. But Lord, we also recognize that this is a responsibility. Lord, as we pray that you enlarge our coast this year, O Lord God, that we also pray that you, Lord, please enlarge our capacity to serve you. And the same, O Lord God, with our finances, that you enlarge our capacity to give, O Lord God, as our pastor has mentioned, O Lord God, digiti duang places, ti barunga ministry Apo ngayon patalik mo kanya amiji Dingras and also Batak. Lord, we cannot see the future but we are excited, O Lord God, to take part, to participate in the many endeavors in patalik mo kanya ami. Kat patuloy na kam kaditulungan, mangayat, mang suporta, may kararag ti adipen mo, O Lord God, kanti trabaho ng patalik mo. Thank you so much, Lord. And Lord, please bless the gift this afternoon and also the giver, because all these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offering, kakabsat. Magdating arod mampay kakabsat, let's sing that song, Salamat Aking Panginoon. And the chorus now, Salamat Aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob.
lakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas, sa lahat ng landas, maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapay. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Pastor Pruvi, please close us in prayer one more time, and also please pray for the food. Po, amuyo kakabsat, permi nga hanamas baalan tiriknak nga meditate dito yung message tayo. Kan in reflection dito pakasaritaan, iti napalabas, iti HBBC Hawaii. Amen. So yaman kan dayaw iti apo, Amen. kang kanayo nga panakakit-kita mi kada kayo kakabsat. Dito panakakita mi kada kayo kat kwan. Dakay nga nagtali na kat talagang no kuma jewelry kat diamond. Amen. You're a diamond. It lasts forever. So Amen. sabi ko mata itultuli na kay nga preserbaan iti apo. Ket kararag mi nga kwa. Mabsug kayo. Amen. Nagkararag tengarunan. Amen. Apo Diyos, thank you for the message today. Ti dating na kada kami kat confirmation, Apo. Yes. Father. Confirmation nga whatever deti ministry mi itakat talaga nga mangipanagnak nga it's from you. Talaga nga si Kaapo. Kukwam deti nga ministry. Kasi nohang ko mga sikat nagapon deti nga ministry, awang kumanapo. Ngam ipakpakita na unay nga kukwam deti nga ministry. It's of you and it is for your glory. So nga Lord, what a blessing to have these precious brothers and sisters and believers who have remained steadfast. I pray that they will continue to abound in the work of the Lord. Kat bendisyon nam ni Preacher Glenn. Kat thank you Lord for their supportive heart. Bendisyon nam mo deti taraon nga lakamon da apo. Kat bendisyon nam dagiti amin nga nagsagsagana. Amok apo nga pinampanunod da no kasano ti panangpaimas da digiti nga taraon. Kat sabi ko mata maibus amin na po. Kat naragsak na nga gawid. In Jesus' name. Amen. Oh, may kararap ko nga maibusan ka kapsat, maibus amin. Basta maibus. Oh. Amen. God bless you. Preacher Glenn, Brother Erwin, and everyone. Amen. Praise God. Thank you very much, Pastor. Mang Benji, Megan Manong. Amen. Baliktad tito ito gaw nga ron kakapsat na pag-i-plaster tayo dyan ang pisad. Sandro? Where no storm clouds run.